Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe nikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Ni muri amakuru agezweho muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 25 Mata 2026. Mbere yuko ujya muri gahunda zawe nyaboneka banza umva uko byifashe ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, umva uko bimeze mu karere muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari tugerayo twabwira uko ibintu bihagaze. Mu Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ubu ni bw'intambara igiye kubura, ndetse mw'abantu mwe ndagira ngo nshakarongo kuri iri jambo nibwo intambara igiye gukomera. Ibiganiro byarabaye bigamije guhosha umwuka mubi hagati y'impande zombi, ariko ibiganiro navuga ko byakubise igihwereye mu buryo ngiye kubabwira aka kanya. Amasezerano yasinywe cyangwa se imyanzuro yagiye ifatirwa muri ibyo biganiro twayibabwiyeho kuva ku wa mbere kugera ku wa nyuma. Aka kanya ndagira babwira uburyo bigiye kwirengagizwa, ndetse buri ruhande rugasa n'urugo rurundi, cyangwa se tugiye kurebera hamwe amananiza ari gushyirwaho na buri ruhande kugira ngo ibyo byose bitagerwaho. Mutese bimeze bite? Turahera ku kibazo cy'imfungwa, dore ko nyirantarengwa yari yatanzwe cyangwa se umunsi nyirizina uregereje, dore ko ari ku munsi w'ejo tariki 26 Mata nibwo iyubahirizwa ry'amasezerano ya Doha ariko yasinyiwe hariya mu Suisse bitangira gushyirwa mu bikorwa. Kinshasa muzi ibintu ikoze, ese M23 yo igitwaye mite? Ndaje mbabwireho. Turajya i Goma mbabwire ibyaganiriwe ku munsi we twabwiye ko AFC M23 yakiriye umuyobozi wa MONUSCO ari we James Swan hariya mu mujyi wa Goma muri ya hoteli yitwa Serena. Iyi hoteli ubundi nyibuka yakira abacancuro ba Wagner baniya bakubitiwe inshuro mu Burasirazuba bwa Kongo, abacyuwe banyuzwa mu Rwanda, muravyibuka. Iyi hoteli rero niyo iri kuberamo ibijyanye ibiganiro hagati ya M23 n'abayobozi igenda yakira. Mu by'ukuri rero ni Serena Hotel yahariye Goma. Ibiganiro bya MONUSCO ndetse na M23 icyo byibanzeho ndaje nyibabwire, n'igisa n'imyanzuro yafashwe ndaje nyibabwireho muri aya makuru 5 kuri 5. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kwibandaho rero nuko aka kanya igihugu cy'Ububirigi, nyuma yuko byari byavuzwe ko buri nyuma y'umugambi wo gutera u Rwanda ndetse ko maze iminsi butanga ibikoresho bubiha igisirikare ndetse guverinoma y'u Burundi, ndetse bukaba buri mu mugambi wo gutera u Rwanda no gukora ubutegetsi buriho bufatanyije n'ibihugu bitandukanye nka Afurika y'Epfo, Angola, Repubulika Demokarasi ya Kongo, u Burundi ndetse na Tanzania. Aka kanya Ububirigi busohoye itangazo rivuga cyangwa se rikomoza kuri ibi bimaze iminsi bushinjwa. Maxime Prevot, minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Ububirigi, hari icyo abivuzeho. Ese avuze iki? Hanyuma ukuri mu byatangaje no kuhe ndaje nkubabwireho 5 kuri 5. Ndetse iyi nkuru turayijyanirana n'ibiri gutangazwa ku mpinduka M23 ikomeje gukora, ndetse n'aka kanya haravugwa abakada M23 yamaze kunguka. Ngira ngo murabizi ko M23 yagize itya ku munsi w'ejo yari yakiri, twavuze inkuru y'abakada 395 bamaze guhabwa amahugurwa. Ubu aka kanya rero turaje turebera hamwe naho icyerekezo gishya M23 ifite. General Sultan Makenga amagambo yatangaje ubwo yahaga impanuro abo bakada arerekana icyerekezo gishya cya AFC M23. Hanyuma ndababwira ko u Rwanda rwakiriye abandi banyarwanda 317 batashye bava muri Kongo. Baravuga iki? Ndaje mbabwire 5 kuri 5. Hanyuma rero turanakomoza ku masezerano u Rwanda na Kongo byasinye bivugwa neza ko ejo tariki 23 intuma z'ibihugu byombi zongeye guhurira Washington, hanyuma zisuzuma aho ayo masezerano yasinywe mu Kuboza umwaka ushize ageze akirwa mu bikorwa. Basanze byifashe bite? Reka rero tubigarukeho tubive imuzini muzingo muri aya makuru 5 ku kandi. Reka nongere mbahe ikaze, nanabibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, kanda like tubone kubikunda, utanga igitekerezo dutima muri comment, ari nako sharing usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ubikore mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Ni munyemerere duhere kuri iyi nkuru iri guturuka mu mujyi wa Goma,
abenshi baribaza ku muhate MONUSCO ikomeje kugaragaza mu guhosha intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bakavuga bati noneho kwibikoze ariko kandi itinze, kubera ko byatangiye irora, bifata indi ntera irora, bitera intambwe nk'iyi irora, ndetse isa naho rwose yatereye hagati mu ryinyo, ndetse yanashinjwe kwenyegeza iki kibazo. Ni MONUSCO rero, murabizi ko kuri ubu hari uwitwa James Wan niwe wasimbuye Bintou Keita nk'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo bundi ku munsi w'ejo byari tariki 24 Mata, uyu James Wan yari Goma, ndetse yagenzurwaga n'ubundi n'iyo gahunda y'iyubahirizwa ry'agahenge. Ni nacyo kiganiro kibanzweho hagati y'uyu muyobozi n'itsinda bagendanye, ndetse n'abayobozi ba AFC M23. Muri azo mutese baganira iki? James Wan muri uruzinduko baganiriye byinshi, ariko iyubahirizwa ry'agahenge niryo ryari ku isonga, kubera ko n'ubundi n'ibiganiro bya Doha ariko biherutse kubera mu Busuwisi ni kimwe mu byibanzweho, binasiga impande zombi rwose, ubwo ndavuga M23 ndetse na guverinoma Kinshasa, bivuzwe ko hari abasirikare ba buri ruhande bazajya muri IGVM cyangwa se Expanded Joint Verification Mechanism, bafatanyije n'ubundi na MONUSCO mu kugenzura cyangwa se mu gukurikiranira hafi iyubahirizwa ry'agahenge. James Wan ni intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni, akaba n'umuyobozi wa MONUSCO. Kuwa gatanu tariki 24 nibwo yageze mu mujyi wa Goma, mu ruzinduko rwe rwa mbere yaragiriye muri uwo mujyi kuva yatangira inshingano ze. Hanyuma mbere yo kugera i Goma, Wan yaramaze gusura uduce twinshi twibasiwe n'intambara, turimo Beni, ahangaha hari icyicaro gikuru cya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, uyu Somo Kakule Evariste niho abarizwa. Hanyuma ikindi ntabwo ariho gusa, yasuye ahitwa Eringeti, asura ahitwa Bunia ndetse na Fataki. N'ubundi rero ibyo yagiranye ibiganiro n'abayobozi, cyane cyane nka Somo Kakule baraganiriye. Hanyuma rero ku munsi w'ejo yari i Goma. Ibi bigaragaza ko ngo ashaka gusobanukirwa neza uko umutekano uhagaze mu bice byugarijwe cyane n'imirwano. Ageze i Goma rero, Wan yagaragaje ko ngo uru ruzinduko ruri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa agahenge CCLFR. Indege yagesheje James Wan hari i Goma ni indege iguye ku butaka bwa Goma, igeze mu kirere cya Goma ku nshuro ya kabiri nyuma mu gihe Goma cyangwa se nyuma yuko AFC M23 yigaruriye umujyi wa Goma kuva muri Mutarama umwaka 2025. Rero iyari iherutse kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma yari itwaye n'ubundi Vivian Van de Pel, wari muri uyu mwanya ariko mu buryo navuga ko bw'agateganyo. Hanyuma James Wan ndagira ngo noneho twinjire nyirizina mu mizi y'ibyaganiriwe hagati ye na AFC M23. Hanyuma ageze i Goma n'ubundi yagaragaje ko uruzinduko ruri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyitwa CCLF cyangwa se agahenge, rukomeye mu guhoshya umwuka mubi ndetse no kurinda abasivile. Avuga ko kandi agamije guhura n'abayobozi ba MONUSCO kugira ngo baganire ku buryo bakomeza gufasha ubutegetsi bw'ako gace no gusuzuma uko inshingano z'uyu muryango zakomeza gushyirwa mu bikorwa neza. Uruzinduko rwaje rukurikira ibiganiro byabereye i Montreux mu Busuwisi hagati ya guverinoma Kinshasa na M23 mu rwego rw'ibiganiro bya Doha byatewe inkunga na Katari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika Yunze Ubumwe. MONUSCO yashimye intambwe zimaze guterwa cyane cyane ku masezerano ajyanye no gufasha ibikorwa by'ubutabazi no kurinda uburenganzira bw'abaturage. Wan yanasabye impande zose gukomeza gushyira imbere ibiganiro kugira ngo haboneke amasezerano arambye yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Wan yagaragaje ko kugira ngo agahenge gashyirwe mu bikorwa neza hari ibisabwa by'ingenzi birimo guhagarika ikoreshwa rya drone z'intambara. Ndagira ngo duce akarongo kuri iyi ngingo. Ni ukuvuga ngo Wan yagaragaje ko kugira ngo agahenge gashyirwe mu bikorwa neza hari ibisabwa by'ingenzi. Ubwo rero nimbabwira icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane n'icya gatanu,
mwumve ko ariko bigenda birutanwa mu buremere. Aka kanya iyo basinya amasezerano uyu munsi bucya drone zirasa mu Minembwe, zirasa Masisi, Mitimingi twabigarutseho, zirasa Bidegu, Kalingi mu bice bitandukanye. Rero Swan aravuga ati kugira ngo ibyo byose bikunde bishyirwe mu bikorwa gahenge kabeho, impande zombi nta na rumwe rwemerewe gukoresha drone z'intambara. Nuko ngo kugira ngo gahenge kagerweho buri ruhande rugomba guhagarika ikoreshwa rya drone z'intambara no kureka kubangamira ibimenyetso bya GPS cyangwa se ama Global Positioning System, no guha ubwisanzure bwuzuye abakozi ba MONUSCO. Nuko ngo abona ko mu by'ukuri imikorere ya MONUSCO nubwo itagera neza ariko inkomyi nuko impande zombi ngo ntago zitanga ubwisanzure ku bakozi ba MONUSCO ngo bakore n'ubundi isuzuma bareba uko ako gahenge kubahirizwa. Nuko ngo rero nivyo yasabye, ariko kandi yanasabye kwemerera ikoreshwa ry'umutekano w'indege n'ibibuga by'indege. Nko kuvuga ati byakabaye byiza Goma airport ifunguwe, byakabaye byiza Kavumu airport ifunguwe. Aka kanya nivyo ngivyo, ariko kandi yanashimangiye ko ubufatanye bw'impande zombi ari ingenzi kugira ngo izi ngamba zigerweho. Ntago ari buri ruhande, nago yavuze ngo uruhande rumwe rubikore urundi ruterera hagati mu ryinyo cyangwa se rushyira akaguru kuri kene nyina, ahubwo yavuze ati buri ruhande cyangwa se impande zombi zirebwa n'iki kibazo zigomba gusenyera umugozi umwe, zigomba kugira ubufatanye kugira ngo izi ngamba zigerweho. James Swan uyu ayoboye MONUSCO ni mu gihe mu by'ukuri inama y'umutekano ya Loni yayongereye manda yayo kugeza tariki 20 Ukuboza uyu mwaka hashingiye ku mwanzuro w'ibihumbi 2008. Uyu mwanzuro ugena ko MONUSCO izakomeza kugira abasirikare bagera ku 11,500, abagenzuzi b'igisirikare 600, abapolisi 443 ndetse n'abandi 1270 bagize imitwe ya politike yihariye. Intego nyamukuru z'ubutumwa zirimo kurinda abasivile, ari niyo mpamvu James Swan yatangiye rwose yerekeza Goma, harimo gushyigikira inzego za leta ya Kongo no gukurikirana no gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Hanyuma bitandukanye n'ibihe byashize, murabizi ko uyu mwanzuro wahagaritse gahunda yo kugabanya ingabo za MONUSCO bitewe n'uko umutekano ukomeje kuzamba mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ndetse na Ituri. Iyi nama rero y'umutekano yanamaganye ibitero by'ingabo za FARDC n'imitwe ziyambaza ku basivile, inamagana kandi gukomeza kwayo gukorana na FDLR, umutwe ugizwe hanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Urugendo rwa James Swan rufatwa nk'intambwe ikomeye mu kongera imbaraga mu biganiro by'amahoro. Mu butumwa bwe yagaragaje icyizere ngo ko ibikorwa biri gukorwa bishobora gutanga umusaruro bigasubiza icyizere abaturage bugarijwe n'intambara. Aka kanya ubwo murumva ko ikibanze ku ruzinduko rwa James Swan na gahenge. Ese aka gahenge karubahirizwa abavandimwe ko dusangira impamba y'amakuru buri kanya turebera hamwe uko ibintu bihora byifashe mu bice bitandukanye. Muri Kivu y'Amajyepfo drone zirasenya, zirica, zirakiza, ariko kandi muri Kivu y'Amajyaruguru naho biba ari uko Masisi na Walikare tubabwira ibiberayo. Mu bihe by'agahenge nibwo twumvise mu by'ukuri provocation cyane cyane ku ruhande rwa coalition, bivugwa ko uruhare rw'u Burundi rwabaye runini mu gukoresha drone z'igisirikare, drone z'ubwiyahuzi CH-4 kamikaze zica abaturage uko bwije nuko bukeye. Muri Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo twabwiye ibyabereye ahitwa Minembwe, twabwiye uko ibitero by'izi drone byangije ibikorwa remezo, kandi mwibuke ko amasezerano yasinyiwe hariya imotwa mu Suisse. Guverinoma Kinshasa rwose nkuko n'ubundi ishinjwa gukoresha izo drone bikagira ingaruka ku baturage, yari yemeye ko ngitazongera kwica abaturage ndetse no kwica amatungo yabo. Ibyo nibyo ni bimwe mu byo guverinoma Kinshasa yasinyiye, n'aka kanya birakomeje. Ni nayo mpamvu ku munsi w'ejo twabwiraga ko drone za FARDC zimaze iminsi zigaba ibitero mu Minembwe, zashenye kaminuza Ebenezer na Radio Ngoma ya Amani, zica abaturage, zisenya ibikorwa remezo bindi, zitera umwuka w'ubwoba mu baturage. Nshuti bavandimwe, murumva mute aho agahenge kagana? Aka gahenge birasa naho kabaye nk'ikisa. Aka gahenge iyo kanzuwe cyangwa se yo gasinywe bisa nkaho ari cyo gihe guverinoma Kinshasa ibonye ngo ikora amahano. Mujya mubibona
umwaka washize waranzwe n'imirwano nibwo umujyi wa Uvira wafashwe mu Kuboza. Icyo gihe bari mu minsi y'agahenge ndetse rwose ni Washington DC bari baherutse kubiganiraho, ndavuga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banasinye, ariko aka kanya rwose byakomeje kuba birebire cyane. Ako gahenge niko kifashishijwe mu gutoza cyangwa se n'icyo gihe abasirikare batorezwaga hariya mu ishyamba rya Kibira hariya ku ruhande rw'u Burundi, nibwo bageze gutya basa n'abasoje amahugurwa bahabwaga n'ab'uruhu rwera, bivugwa ko harimo Ababiligi n'Abafaransa, binjira muri Kivu y'Amajyepfo baradeployingwa. Nubwo binjiye amaramasa bisa nkaho nta ntwaro zihagije kubitewe nuko zari zamaze guhira hariya muri kiriya kigo cya Canvas hari Bujumbura, ariko baje kurwana. Ni nayo mpamvu wumva uko bwije no ko bukeye tubabwira imirwano hagati ya coalition na za FDL hariya ku Ndondo ya Bijombo ndetse no mu bindi bice bya hariya muri Itombwe muri Fizi. Deployment y'ingabo z'u Burundi mu bice bya Baraka n'ahandi, nyaboneka igihe cy'agahenge cyo biravugwa, ariko wareba kuri tele ugasanga agahenge nta gahari. Ku kijyanye noneho ubwo reka turebe ibijyanye n'aya masezerano n'ubundi baravuga agahenge ubwo, ariko sinabura kubabwira ko Jameson mu by'ukuri yaganiriye mu buryo burambuye n'abayobozi ba M23, ndetse rwose birasa nkaho ntacyo M23 yo mbona iravuga ku biganiro yagiranye na Jameson. Icyo twamenye nibyo byaganiriweho, ikibazwa ni igihe niba bizashyirwa mu bikorwa. Aka gahenge MONUSCO izakagenzura ite cyangwa se izatuma kabaho gute, kuko igomba kuba ibifitemo uruhare runini. Ni MONUSCO inengwa na M23 ishinjwa ko yenyegeza intambara bice bitandukanye byabereyemo intambara muri Kivu y'Amajyaruguru. MONUSCO twabonye uruhare rwayo muri Bukakanyoboyonga ifatwa, hagaragaye indege za MONUSCO ziri kudeploying ibikoresho, ndetse MONUSCO rwose ikagishinjwa ko amakuru y'ubutasi yatangira ku gihe yahereza FARDC. Iyo MONUSCO rero ivuga iby'agahenge ishinjwa kuba ishyigikira igisirikare cya Kongo, igashinjwa kwirengagiza cyangwa se kubonaho rukomeye ahubwo ikenyegeza umuriro. Iyi MONUSCO mwumve ko ifite n'icyasha igomba kurwana no kugikuraho muri ibi bihe. Hanyuma reka turebere hamwe noneho cyangwa se twinjire muri iyi nkuru y'Umubirigi waje asa n'uwamaganira kure ibyo amaze iminsi ashinjwa. Iki cyumweru dusoje kiranzwe n'amakuru akomeye cyane agaragaza uruhare Ububirigi bumaze iminsi bugira mu icyazwa ry'umugambi wo gutera u Rwanda uhedinzwe n'igihugu nanone cy'u Burundi, abagize FLN na za P5 na za FDLR n'ibindi bihugu bitandukanye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birumvikana ntibura ihoriza ku isonga, igihugu nka Angola, Afrika y'Epfo, Tanzania, bose murabizi ko tumaze iminsi tubabwira ko Ububirigi buri kubakusanyiriza hamwe babwira buti mube tayari dutere kiriya gihugu dukureho ubutegetsi buriho. Aka kanya Ububirigi nyuma yuko buhaye ubufasha igihugu cy'u Burundi, ndetse buri no gukora icyo nakwita guhuriza hamwe abo bagomba gukora ibijyanye n'uyu mugambi kuwushyira mu bikorwa, bwatanze drone zigera ku 5,000 niko amakuru atugeraho avuga. Ariko kandi ngo babonye icyanzu cyo kunyuramo muri Kivu y'Amajyepfo hariya mu bice bya Minembwe, kuko nta handi bishoboka ko batambukira. Tumaze iminsi tubabwiye uburyo coalition ikomeje kwirunda muri Kivu y'Amajyepfo ku bwinshi iturutse i Bujumbura, ariko aka kanya noneho Perezida w'u Burundi uvugwa muri uyu mugambi yaburiwe ko bishoboka ko ntabwo rwose yarasa ku Rwanda ngo mu by'ukuri iminsi statisige akiri muzima. Yaburiwe n'abaperezida b'ibihugu bibiri muri East Africa, twazi tubigaruka ko Museveni yamuburiye, perezida wa Uganda ndetse na perezida William Samuel Ruto wa Kenya, ngo bamuhamagara ngo ati nyaboneka cira birarura sigaho. Twahoze tubigarukaho muri uyu mugambi Ndayishimiye ngo yerekeza i Ouagadougou muri Burkina Faso, nubwo bitatangajwe. Kimwe mu byo yagize ati yaragiyemo harimo kuganira na Perezida Traoré. Murabizi ko yafashe ubutegetsi akoze coup d'etat. Aka kanya Ndayishimiye yaragiye ngo kumugisha inama atese ufite ibini bikuri tele byagufasha gukuraho ubutegetsi bw'ikindi gihugu.
na kantu umuntu yambwiye anyibira ibanga, ariko nubundi intego ye ni ugukuraho ubutegetsi buri hafatanyije n'abarwanya u Rwanda mu mugambi w'Ububiligi buri inyuma. Mbere gato rero, kuko urugendo rwe mu bivugwa ko Perezida Museveni yari azi ibyarwo cyangwa se yari yamenye byinshi kuri rwo, ubwo yerekezaga i Wagadugu yaramuhamagaye aramubwira ati sigaho, amwerura ko atazi ni u Rwanda urwo ari rwo, ndetse ko mu minsi 3 gusa aruteye intambara yabirimo kubera i Bujumbura, we arimo guhungira muri Tanzania. Ngo yaramubwiye ko niba z'ukuntu abarwanyi ba M23 bakomeye, ingabo z'u Rwanda zikomeye nkabo inshuro zirenga 100. Uyu mugambi ntabwo ayo magambo yatumye awucikamo intege, yarakomeje. Icyo nshaka ko mbabwira nicyo Ububiligi buvugwa inyuma y'uyu mugambi buri gutangaza kuri ingingo. Ububiligi bwavuze ko niyo Ububiligi ngo buravuze, Maxime Prevot niwe uba wasohoye itangazo cyangwa se yagize ibyo atangaza, birumvikana kubiba bigiye biri gutangazwa. Ububiligi bwavuze ko ubwo bwakomozaga nyine kuri aya makuru avuga ko buri guha Uburundi intwaro zo kwifashishwa mu gutera u Rwanda. Minisitiri Prevot yigaramye amakuru avuga ko iki gihugu cyo kimaze igihe gihugu Burundi izi ntwaro zo kwifashishwa mu gutera mu mugambi wo gutera u Rwanda, abinyujije ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter, ubwo yasubizaga umwe mu bakoresha urubuga rwa X niba koko igihugu cye kiri mu mugambi wo gutera u Rwanda, avuga ko ibyo ari ibinyoma. Ati ibi birego ni ibinyoma kandi nta shingiro bifite na rito, nta na rimwe habayeho kohereza intwaro zivuye mu Bubiligi zijya mu Burundi. Yakomeje avuga ko atari ubwa mbere bivugwa ko Ububiligi buri kohereza intwaro mu Burundi. Ati ikibabaje nuko ubu bwoko bw'amakuru y'ibinyoma atari ubwa mbere bugaragara, akenshi abari inyungu z'abashaka kwenyegeza umwuka mubi haba hagati y'Ububiligi n'u Rwanda cyangwa se no mu karere muri rusange, ndetse no kubangamira imbaraga ziri gushyirwa mu biganiro no gushaka amahoro. Niyo mpamvu nsaba ko buri wese niyo mpamvu nsaba buri wese kutagwa muri uwo mutego. Uyu ni Maxime Prevot. Hanyuma yavuze ko Ububiligi buhagaze ku kuba nta gisubizo cya gisirikare cyakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ashimangira ko inzira yonyine ishoboka kandi irambye ari ya politiki ishingiye ku biganiro no kugera ku mahoro arambye kandi kuri bose. Maxime Prevot yavuze ibi ni mu gihe amakuru avuga ko igihugu cye kimaze igihe giha Burundi umurundo w'intwaro ngo buzifashishwe mu mugambi wo gutera u Rwanda buhuriyemo n'ibindi bihugu. Nakubwira urutonde rw'ibyo bihugu ko Angola iravugwa, Afrika y'Epfo iravugwa, Tanzania, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na za FDLR. Prevot rero mu kuvuga ibi abivuze mu gihe amakuru avuga ko igihugu cye kimaze igihe n'ubundi muri umugambi, ariko nk'ubwo ngubwo hari minisitiri w'u Burundi uvugwa, hari ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi umaze iminsi avugwaho gukora icyo nakwita gukusanyiriza hamwe abanyarwanda barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba muri kiriya gihugu kugira ngo n'ubundi bakomeze uyu mugambi. U Burundi bwo ntabwo mu by'ukuri buhakana ko buri inyuma y'abashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ntabwo ndayishimiye nta mezi abiri ajya ashira atavuze ku gutera u Rwanda. Kuvuga ko Ububiligi bwamuteza umurindi muri uyu mugambi ni inkuru utavuga ngo umuntu ayita ikinyoma, kuko u Rwanda mu byo rwirinda igitero cyaza giturutse hanze, yaba kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo no ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, kuko nabwo igihugu cy'u Burundi nacyo ni igihugu giha uburyamo FDLR igizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi, ari nako ifite umugambi n'ubundi wo gukomeza kugaruka kwica abantu cyangwa se gukora ubutegetsi buriho. Hanyuma Minisitiri Prevot rero yabivuzeho, arabyamagana aravuga ati ibyo ntago ari ukuri guhari, iyo ni inkuru y'ikinyoma buri wese adakwiye kuba yatangaza, ariko nawe nta gihamya yatanze.
kigaragaza ko Ububiligi bubeshyerwa. Uburundi muri uyu mugambi bwo nta makemwa burahari. Tshisekedi umugambi afite murawuzi kandi Uburundi bumuri inyuma aha nahe. Ndashimira Tshisekedi na gati k'inkubirane. Kandi bose na FDLR wagira ngo n'umwana na se. Murabizi neza. Aka kanya ndagira ngo mutange ibitekerezo kuri ingingo. Ese Maxime Prevot ibi yatangaje no kwikura ho icyasha cyangwa se afite ukuhe kuri? Ndagira ngo mutange igitekerezo kuri iyo ngingo. Hanyuma hakomeje impaka nge nakwitiza ngo turwane hagati ya AFC M23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Bigaragara ko bikigoranye cyane kumenya aho bishya bishyira, dore ko amasaha yatujyanye. Ku munsi w'ejo tariki 26 buri ruhande rurasabwa gutangira kubahiriza ibikubiye mu masezerano rwemeye rwasinyiye hariya i Montreux mu Busuwisi. Murabizi ko ari byo tumaze iminsi tugarukaho mu makuru agiye atandukanye. Iyubahirizwa ry'agahenge twabigarutseho ibyako, ariko kandi twasanze uburyo twarebye hamwe uburyo akagahenge kakomeje kuba umugani, ariko noneho basi guhererekanya imfungwa hagati y'impande zombi byo byakabaye bikorwa. Kinshasa imaze iminsi igaragaza impungenge z'uko mu mfungwa M23 imaze iminsi ngo itanga harimo abagambanyi, harimo intasi. Hanyuma ariko birumvikana ko iminsi iratujyanye. Iyubahirizwa ry'agahenge itariki y'iyubahirizwa ry'aya masezerano yageze. Ku munsi w'ejo nibwo mu by'ukuri tuzaba turebera hamwe ese buri ruhande rwakoze iki mu byo rusabwa. Ko tariki 26 Mata yari yo nyina ntarengwa yahawe impande zombi kugira ngo zubahirize aya masezerano, nyamara kugeza ubu ntiharaboneka neza ubwumvikane busesuye ku by'ingenzi birimo aho iri hana cyangwa se herekanya ry'imfungwa rizabera ndetse nuko rizakorwa ngo hatangizwe cyangwa se hatangazwe uburyo bizakorwamo. Kuko nk'ubwo ngubwo ibi birasunikira buri ruhande kwica aya masezerano, hakavugwa amananiza Kinshasa iri gushyiraho ndetse n'uburyo M23 nayo iri mu murongo wayo itagomba kuvamo. No kuvuga ngo Kongo cyane cyane mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo iragaba ibitero. Ibyo byo tubiveho ni kwica agahenge birumvikana. Ariko noneho guhererekanya imfungwa byari byemejwe, Kongo yemereye kurekura abarenga 300, ariko aka kanya ikibazo nyamukuru kiri muri iyi ngingo ahazabera iki gikorwa nyirizina cyo guhererekanyirizwa imfungwa hagati izo buri ruhande rusabwa gutanga zikarutanga rukazitanga. Nuko ngo Kongo yari yapropoje ubwo bari mu biganiro hari Montreux, yari yapropoje ko ibi nabyo ngo byakuruye impaka. Bimwe mu bintu byakuruye impaka ikijyanye n'ubutabazi gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse na Kavumu byabaye birebire cyane, ni nacyo cyaganiriweho mbere na mbere. Ariko ikindi cyaganiriweho mu guhererekanya imfungwa biravugwa ko aho Kongo yasabaga ko byabera naho M23 yasabaga ko byabera haratandukanye n'ahantu habanye cyane. Bikavuga ko Kongo yo yifuje ko iki gikorwa cyabera ahitwa Ibeni. Murabizi niho Kongo irahagenzura, hari icyicaro gikuru cya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa Kinshasa. Hanyuma M23 yo Kongo yo yavugaga ko rwose ahangaha hariho byakunda ndetse byaba byiza kurushaho, kuko na ahantu rwose yaba yizeye umutekano no kutabogama, kuko umujyi uri mu bubasha busesuye bwa Kinshasa kandi ngo yizeye umutekano w'abazitabira icyo gikorwa. Ubwo ku rundi ruhande ari ihuriro AFC M23 ryo ntago ryigeze ryumva ko aho ngaho hariho byabera, nyamara mu buryo bwagutse urebye nta nimbogamizi zagaragazwa cyangwa se watangaza ko zabaho hari Ibeni. Ariko kandi M23 yo irashaka ko iriherekanywa ry'imfungwa ribera ahitwa Ikisoro muri Uganda. Twabigarutseho, ariko aha ngo niho hari icyizere cy'umutekano n'ubwigenge ku mpande zombi. Ariko rero nta ruhande rwigeze rwemera ibyo aho urundi ruhande rupropoza. Bivuze ko rero uko kutumvikana ahantu igikorwa cyabera biri gutuma abantu benshi bavuga bati ibiganiro bigiye kugenda bigura intege ndetse biragana ku gupfa, nubwo hari imbaraga ziri gushyirwa mu buhuza n'afatanya ibikorwa mpuzamahanga bashyigikiye ayo masezerano. Ngo rero uko kutumvikana ahantu iki gikorwa kizabera
byatumye ngo ibiganiro bigenda bigura intege, ndetse kandi ngo nubwo hari imbaraga ziri gushyirwa mu buhuza n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bashyigikiye ayo masezerano, hari impungenge ko igihe ntarengwa n'ubundi murumva ko iminsi isigaye amasaha abura nta nubwo ageze kuri 28, ni amasaha make cyane. Ubwo rero ayo masezerano agomba gushyirwa mu bikorwa, ariko igihe kirageze ndetse rwose kigeze nta kirakorwa. Birumvikana ko hakiri impungenge kandi ziremereye. Ese mu masaha 28 turabona statement ya buri ruhande ivuga iti ngaho reka tubyemere tubikorera ahangaha. M23 ivuga iti ntacyo tubikorera Beni, Kinshasa ivuga iti ntacyo tubikorere Kisoro muri Uganda. Byakomeje kugorana cyane. Hanyuma ariko Kinshasa atangiye kwiheba ivuga iti twatangiye ubundi umanika gati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Kinshasa iri kunegosiye na M23 ikaza n'ingingo M23 ntizemere bakadiscussinga, no kuvuga ngo bya bindi Tshisekedi atangiye avuga ati ntabwo naganira na M23 n'umutwe w'ibyihebe, yabivuyemo. Baricara M23 ikazana ingingo nawe akazana izindi bakaganira, abahuza baraho babyumva neza ko impande zombi ziri balanced, cyangwa se imbaraga zingana, imbaraga ziri mu biganiro zirangana. Nyuma y'uko M23 ifashe ibice byinshi bishobora kuba ibyabyara igihugu cyigenga, rwose Kinshasa urabona ko yacishije make mo gake, ariko noneho ari nayo mpamvu bashaka gushyira imbaraga mu gisirikare, ndetse basaba ubufasha butandukanye, ndetse bakora ibishoboka byose bashora imari ikomeye mu gisirikare kugira ngo babashe kwisubiza ibice, kuko M23 nyuma y'uko ifashe ibi bice ifite muri Kivu y'Amajyaruguru bifite ubuso bunini, nayo isigaye atari agafuka imvugo ari mu isigaye ivuga, ndetse igashimangira ibyivuze ikabigumaho ikabinambaho, bigatuma Kinshasa yisanga nta yandi mahitamo ifite igasinya. Aka kanya rero ngo bari kwicuza gusinya ihererekanywa ry'imfungwa. No kuvuga ngo aho bizabera cyangwa se aho bazahanira imfungwa habaye ikibazo ko M23 ntago iri kwemeraho Kinshasa propose. Birumvikana ko M23 yatangiye kugira ijambo ku ruhande mpuzamahanga, kandi nta muhuzuza ngo yitambike ngatanga itegeko avuga ati izo nyeshyamba ibyo byihebe nk'uko Kinshasa yatangiye bita nibyemere ko bikorwa gutya. Ese murabona M23 imaze gutera intambwe ishimishije ku ruhande mpuzamahanga. Abenshi barashimira ihuriro AFC nyuma y'uko hadihuje na M23, rwose biragaragara ko byayibyariye umusaruro ukomeye cyangwa se umugisha udasanzwe kumvwa ku ruhando mpuzamahanga. Baravuga bikumvikana, ariko proof zirahari, kuko uyu mutwe ibice igenzura biratekana, abaturage bigamba ituze, ndetse bavuga ko batigeze ubwo guverinoma Kinshasa aribo yabarindiraga umutekano. Ibi rero bigaha M23 amahirwe akomeye. Mfite impungenge ko rwose nta na kimwe mu by'aya masezerano biri kugubahirizwe ku yindi nshuro. Iki nicyo kimenyetso simusiga cy'uko intambara iza kubica bigacika, ndetse bundi bushya igakomera muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ikindi nshaka ko dukomozaho muri aya makuru, reka turebera hamwe ibikubiye cyangwa se ibyanganiriweho nyuma y'uko hasuzumwaga aho ibihugu byombi Kongo n'u Rwanda bigeze byubahiriza amasezerano ya Washington, hagati y'impande zombi icyo buri ruhande rusabwa. Ese rugeze he rubyubahiriza cyangwa se rugishyira mu bikorwa? Ejo tariki 23 barahuye baraganira, abahagarariye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama ya 5 y'urwego ruhuriweho basuzuma aho bigeze byubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington. Uru rwego rwashyizweho cyangwa se rwashinzwe hashingiwe ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo byasinyanye i Washington tariki 27 Kamena umwaka 2025. Rufite inshingano yo gukurikirana iyubahirizwa ry'ingingo zirimo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Tariki 17 n'iya 18 Werurwe 2026 twabigarutseho, abahagarariye ibihugu bahuriye mu nama y'uru rwego i Washington bemeranya ku ngamba zo guhosha umwuka mubi ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Mu myanzuro yafatiwe muri iyo nama harimo kubaha ubusugire n'ubwigenge bwa buri gihugu, gushyira imbaraga mu bikorwa byo gusenya umutwe wa FDLR
no gukoraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho no kurinda abasivile bose. Hanyuma Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko abahagarariye ibi bihugu Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ayo byongeye guhura ku itariki 23 Mata 2026. Buri ruhande rwerekana aho rugeze rwubahiriza imyanzuro yo mu kwezi gushize. Iyi minisiteri yagaragaje ko u Rwanda na Kongo byagaragaje ko bishaka ko amahoro aboneka mu karere kandi ko bizakomeza gukora ibyo bisabwa byubakiye ku ntambwe zimaze guterwa. Umujyanama wa Perezida wa Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika Masadi Bolosi rumwe mu bitabira inama zitandukanye z'uru rwego kuva rwajyaho ku itariki ku munsi w'ejo byahita 24 rero yatangarije kuri X ko u Rwanda rwumvikanye kongera guhoshya umwuka mubi ndetse no kubahiriza amasezerano y'amahoro. Ubwo rero Masadi Bolosi yagize ati Kongo n'u Rwanda byashimangiye ubushake bwo guhoshya umwuka mubi ndetse no gukomeza kubahiriza amasezerano y'amahoro byubakiye ku byagezweho bishingiye ku nama yabereye Washington muri Werurwe uyu mwaka 2026. Hanyuma rero amasezerano y'amahoro yasinywe muri Kamena mwaka ushize yateganyaga ko ibikorwa byo gusenya FDL no gukoraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwakizeho bizamara iminsi 90 ariko hagiye gushira umwaka nta gifatika kiragerwaho. Hanyuma nubwo tariki 29 Werurwe igisirikare cya Kongo cyatangaje ko kigiye gutangiza kugaba ibitero kuri FDLR bigamije kuyisenya, leta y'u Rwanda igaragaza ko uyu mutwe ukomeje kwidegembya no guhabwa ubufasha na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe ejo tariki 23 yari yatangaje ko atumva ukuntu ingabo za Loni zemerera FDLR kwidegembya. No kuvuga ngo uretse kuba Kongo iha byose FDLR ariko n'ingabo za Loni twahoze tugarukaho na MONUSCO duhaze tugarukaho rwose ituma FDLR ibaho kandi gasagamba igakora imishinga yayo nta kabuza ikica igakiza Loni reba. Iyo FDLR rero Kongo ihora isinya kwizayisenya ariko kubikora byaragoranye cyane n'igikorwa cyabaye ingorabahizi n'amagingaya. Hanyuma u Rwanda rwakiriye abandi baturage barwo 317 nibo mbona ko batashye bava mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri wa gatanu ni kumpaka munini wa La Corniche. OSBP u Rwanda rwakiriye abandi banyarwanda 317 batashye bava muri Kongo aho bakiriwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu yitwa Nzabonimpa Deogratius. Hanyuma ubutumwa yahaye aba banyarwanda yababwiye ko gutaha bakava muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakaza mu gihugu cyabo cyababyaye ari intambwe ikomeye bateye mu rugendo batangiye rwo kwiteza imbere iwabo aho bazaba badahezwa ku iterambere kuko nabo bazarigiramo uruhare. Abanyarwanda rero baherukaga kwakirwa ni 403 nabo banyuze ku mpaka wa La Corniche ku itariki ya 16 Mata baturutse i Goma muri Kongo. Bakaba rero barakiriwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Prosper Murindwa bajyanwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi ni mu karere ka Rusizi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hanyuma reka dusoreze kuri inkuru ivuga kwishimwe Museveni cyangwa se uburyo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yashimagije umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba. Perezida Museveni yashimagije imfura ye akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ubwo yamwifurizaga isabukuru nziza y'amavuko ni kuri wa gatanu tariki 24 Mata nibwo General Muhoozi yizihije isabukuru y'imyaka 52 y'amavuko. Museveni abinyujije ku rubuga rwa X yoza Twitter yavuze ko ashimye Imana kuba we n'umugore we Jeannette Kataha yarabahaye abana 4 barimo na General Muhoozi Kainerugaba hanyuma ikabarinda ndetse ikanabaha kurumbuka. Yashimye umuhungu we ku isabukuru ye y'amavuko agira ati kuri iyi nshuro ku ya 24 Mata 2026 ndagira ngo nshimire General Muhoozi mu bw'iyi sabukuru y'amavuko y'imyaka 52.
Perezida Museveni yavuze ko abana be by'umwihariko General Muhoozi bavukiye mu rugamba rwo kwibohora ndetse barukuriramo kandi mu buryo butandukanye bagize uruhare rukomeye muri urwo rugamba. Hanyuma yashimagije kandi Muhoozi kuba yaratanze umusanzu ufatika mu kurwanya ruswa ndetse no mu gisirikare cya Uganda. Birumvikana agira ati General Muhoozi yagize kandi uruhare rukomeye mu kurwanya ruswa mu gisirikare ndetse no kongera ubushobozi n'ubukana bw'ingabo za UPDF mu mirwano. General Muhoozi yavutse ku 24 Nyamata muri 74, avukira mu bitaro bya Ocean Road by'i Dar es Salaam muri Tanzania. Yavutse mu bihe bigoye by'urugamba rwo kubohora Uganda. Ingabo za National Resistance Army cyangwa se NRA zari ziyobowe na se General ariwe Museveni. Urugamba zarimo zirwanamo ngo zibohore Uganda. Hanyuma Muhoozi yize amasomo ya gisirikare mu mashuri akomeye arimo irya Royal Military Academy Sandhurst ryo mu Bwongereza ndetse n'ahandi mashuri yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yongereye ubumenyi mu buyobozi n'imiyoborere y'ingabo. Hanyuma mu kazi ke ka gisirikare yabaye umuyobozi w'ingabo zirinda President Special Forces Command cyangwa SFC, aho yagize uruhare mu kuvugurura kongera ubushobozi bw'izo ngabo. Yagiye azamurwa mu ntera buhoro buhoro aza kugera ku rwego rwa general. Ubu ngubu umugaba w'ingabo za Uganda, akaba n'umujyanama wa Perezida Museveni mu by'umutekano. Hanyuma kandi ku 21 Werurwe nibwo uyu mugabo yagizwe na Perezida Museveni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, asimbuye kuri izo nshingano General Wilson Mbadi mu myaka 2 yari yabanje. Yari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Muhoozi azwiho gushyira imbaraga mu kurwanya ruswa mu gisirikare ndetse no kongera ubushobozi bw'ingabo za UPDF mu bikorwa bya gisirikare. Ku rundi ruhande ariko ibikorwa bye bya politiki n'imvugo ze ku mbuga nkoranyambaga byagiye bitera impaka mu gihugu cya Uganda ndetse no hanze ya Uganda, birumvikana mu karere muri rusange. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 25 Mata 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.